أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Мөхәррәм айының 10-нчы көнен Гашура көне дип йөртәләр. Бу көнне ураза тоту һәм хәер өләшү сөннәт. Мөхәррәм айы мөселманнар өчен иң хөрмәтле айларның берсе. Гашура көне исә Мөхәррәм айының иң кыйммәтле көне булып санала. Гашура сүзе гарәпчәдән 10 дип тәрҗемә ителә. Дин тарихыннан күренгәнчә, бу көнгә күп төрле бәхетле очраклар туры килә. Ибраһим пәйгамбәр туган, Иса пәйгамбәр күккә ашкан, Муса пәйгамбәр котылган, су басканнан соң Нух кимәсе Жудин тавы янына тукталган һәм башкалар. Бер хәдистә язылганча, Гашура көнендә ураза тоту мөселманнарны үткәндәге һәм киләчәктәге гынаһларыннан чистарта. Бу көнне бирелгән садака бертүге өчен дә Аллаһ Тәгалә Ухуд тауы кадәр әҗр бирер диелә. Бу көнне садакалар бирәләр, балаларны, якыннарны шатландыралар, дугалар укыйлар һәм башка саваплы гамәлләр кылалар. Гашура бәйрәме көне Исергәп авылы мәчетендә дә зурлап авыл халкы, районның авыл җирлекләре имамнары һәм кунаклар катнашында үткәрелде. Ulug' hurmatga oid bo'lgan qadrli avvaldoshlar, kelgan qonaqlar Isirgat masjidida bugun buyuk Ashura kuni umuman bayram kechasi o'tkaziladi. Alhamdulillahi robbil alamin, assalatu vassalamu ala rasulilloh sallallohu alayhi vasallam, amma ba'd. Barcha maqtovlarimiz buyuk Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaga bo'lsin. Shulay Alloh taolaning alamlarga rahmat etib jiberilgan so'nggi elchisi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Allah Teala'nın selamı bizden umutlarımızdan çıkan soğuk şereflerimiz erişsin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kaderli cemaat. Bana Bolu rayonunda köpten bulmasa da biraz vakit işlep ben görüp baram, bana İsirge Bolu, bana şundi dini beylemden huzurga her vakit ujnak bulup durar. Her vakit biz ana rayon geçitlerinde de görəbiz, bana şundi niler eriştirilgan, bana şundi beylemden şundi şaralar görülgəndi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicra qila bitindi. Mekke'den Medine'ye koşar. Mana şu Mekke'den Medine'ye koşkaç, ondağı Medine'de Yahudiler, İbrahimler köp yaşaydıran bunlar, Yahudiler. Hamalar mana şu Gashura günü urazat tutar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, bu nişe deyil, siz nişesiz deyil bu günü, nişe siz bu günü urazat tutasız deyil. Onlar aytdı, Allah Teala Musa aleyhisselam'ı, Maysidi ve İbrahimler, İbrahimler. Musa aleyhisselam'ı Firavundan mana şu Gashura günü saklap kaldı deyil. Hem şuna göre bizim için bu zor bayram, bizim kavim saklanıp kaldı. Firavun'un cezasından, onun cefalarından emin buldu deyip, biz bu günü Allah urazat tutabız deyip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Musa aleyhisselam, bu sizge qaraganda bizge yakınıraq deyip. Hem bu uzuq uraza mına hakkında tutkan bola. Hem bu günden indi dağın uraza tutu, ılı sünnetlerinin birisi bulup kaldı. Aşura günü. Şimdi Yahudilerde ışamaz için bizde takdim edilen 2 gün uraza, 3 gün uraza tutar. Bu Aşura günü, bu Aşara degen sözler alınan. Muharrem ayı, bizim başlangıçta yama yıl, İslam dininin kalenderi boyunca bugün indi 10. gün, yama yılının Muharrem ayının 10. günü. Aşara deyip adılar Arap dilinde 10. 9-10 günə urazat tutarga təqdim edilir. Yeysə 10-11 günə, yeysə 3 gün toradan 9-u orna 11 günə mana şu Gashura bayramına bəyli etib urazat tutu təqdim edilir. Peyğəmbərimizin hədislərində kidə indi mana şu günə urazat tutqan kişi üçün Allah Teala uzğan yılının tuğusunca günahlarını ғafu edədi. Muhterem cemaat, mana biz Müslüman kişilərinin bayramları Müslüman bulmayan kişinin bayramından neresi bilan ayrılıqdır? En birinciden biz Müslüman kişisi bir bayramga kelib jetkanda, demak biz ortaqari bizda qara, tag'in bir ulush turmush g'amri qoldi ekan.
Бигрәк тә бит инде яңа ел башланып китте. Тагын бер ел калды артта. Тагын бер ел, тагын бер адым мин якынайдым кыямәт көненә. Безнең бит инде бөтен төп максат, иң зур бәйрәм кайсына без бөтенебез ашкынабыз, ул кыямәт көне Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешеп, Аллаһ Тәгаләнең җәннәтләренә керү. Иң олы бәйрәм шул бит инде безнең өчен. Һәм безнең тормышыбыз тулысынча моны шул максатыбыз белән бәйле. Biz һәр бер бәйрәмдә тырышабыз гадәти көндә, гадәти тормышта, гадәти көннәргә караганда бәйрәмнәрдә тагын да күбрәк изгелек эшләргә, тагын да Аллаһ Тәгаләгә якынрак булырга, тагын да теге олы бәйрәмгә якынрак булырга ашыгабыз. Нәрсә белән ашыгып була? Беренчедән бу ураза, икенчедән мондый көннәрне башка көннәрдә эшләгән изгелеккә караганда әҗере дәрәҗәсе зуррак була. Ягъни башка әҗер китерә торган изгелекләрне эшләргә кирәк. Әгәр дә ята икән берәр кеше авыртып, чирләп ята икән, аның янына барып хәлләрен белешергә. Берәр кеше авыррак яши икән, анага берәр күчтәнәч бирергә. Бәлки ул да бүген Гашура көне уразага кергәндер. Кич белән теге бәйрәм итеп авыз ачырга аның хәле юктыр. Без генә шунда шәй, берәр тәмле әйберләр шунда кертеп бирәсен. Бәлки берәр кемгәдер ярдәм кирәк икән, кем беләндер аран бозылган икән, моны шул бәйрәмдә Аллаһ ризалыгы өчен араны татулаштырып җибәрсәң, туганлык җепләре эзелгән булса, туганлык җепләрен бәйләп җибәрсәң, моны шундый бәйрәм көннәрендә, әлбәттә Аллаһ Тәгалә каршысында нур аля нур. Ягъни син гадәти көнне эшләгән булсаң, аның өчен әҗер савап була, ә мондый бәйрәм көнендә син изгелек эшләсәң, арта. Беләбез, менә уразада Аллаһ Тәгалә әйтә, гади генә бер изгелек өчен 700 тапкыр арттырып бирәм дип әҗер савап. Mana şundi beyram günlerinde de onun tege toluşunca ince sıfırları yok, sonları yok. Lakin Allah Teala mundi beyram günlerinde de işlegen her bir izgilikке daha da zorrak izgilik verir. Авыл мәчетендәге эшчәнлек, бәйрәмнәрнең асылы хакында сөйләнде. Авылның хөрмәтле гаиләләре Хәбиповлар һәм Кашаповларның бергә торуларына 50 ел тулу уңаеннан тәбрикләү сүзләре җиткерелде. Бергәләп намазлар укылды. Гашура көне хакында һәм шулай ук дөньяви вәгазьләр дә тыңланды. Шушы бәйрәм өстендә бүген бәйрәм, беренче бәйрәм менә бүген безнең шушы районның бөтен хөрмәтле имамнар, хәзрәтләр җыелышып, шушында фикерләшеп, ислам динебезне ничек тары алга апарыйк микән дип фикерләшеп утырдык, ничек эшләребезне алдағы көннәрдә алып барабыз микән дип фикерләштек. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә ярдәмнәрне бирсен, бөтен фикерләрне, ниятләрне эшләребезгә уңышлы итеп алып бара насыйп итсен. Икенче көне бу Ашура көне. Менә беренчесен аны әйтте, чыннан да шушы көне безнең Муса алейхиссаламның шайтаны кавмы Фиргавнның олы ачуларыннан битрәм дигән вакытында Аллаһ Тәгалә коткарды. Без анда шушы вакытта сулар айрылып, жол ачылып, диңгезнең безнең ул кавм шушы үтрәм дигән Фиргавн үтрәм дигән вакытында коткарылды. Икенчесе дигән шушы көнне Аллаһ Субхана ва Тәгалә күкләрне һәм дә шушы дөньяны, шушы җирне ясады ди Аллаһ Тәгалә. Өченчесе ди кыямәт көне вакыты, менә шушы көнгә кайбер галимнәр әйтәләр шушы көнне булачак ди. Шуның өчен уразалар белән, изгелек эшләр белән шушы көнне каршы алыгыз дигән. Üçüncüsü degen şuşu günni Nuh aleyhisselam biz bile bitini Nuh aleyhisselam ulu bitini ul ezgilendi Allah Teala ona ilan etti su batu bulur. Şöyle bitini ul küme yasap her bir nesilden her bir hayvandan ir hatun kızını kaldırıp şuşu dünyada bütün hayvanlarını jiyip şuşu kümege saklap kaldı. Менә шушы көнне ди кимәсе ул ничек Джудди дигән тау битенә килеп терәлеп туктады ди. Һәм дә тагы берсе бар ди, шушы көнне Ибраһим алейхиссалам шушы дөньяга Аллаһ субхана тәала тудырды ди. Һәм дә кем шушы көнне уразаны тота икән,
Allah Subhanahu Teala үткен гынахларны елнан ана киләчәк елның гынахларны гафу итәчәк. Менә карагызлар, нинди бүген олы бәйрәм. Һәм дә шушы бәйрәм, менә шушы мәхәлләдә, шушы мәчеттә без бергәләшеп каршы алабыз. Көнне вакытында мизданга, висага салынган вакытта әйтелгән тузан хәтле дә гынах онытылмас, һәм дә тузан хәтле савап та искермәс тә тузмас дигән. Менә шушы вакытта кеше эзләп йөреп кайда минем изгелегем. Күбрәк шушы висага салыйм әле. Менә шуның турында бер мәкаль бар. Бер вакыт Айша радиллаһу анха яшәгән вакытында bir хатын кызны кулы паралисуа. Паралисуа. Bu kilede Ayşe radıyallahu anh'a filmlerinde kulu paralisiu ne sebeple mükemmel. Bu Sulavi nasıl oldu simple. Ул ayda min bugün tuş gördüm deyip. Şuşu tuşunda vafat bulgan aniyimni hem de atiyimni gördüm deyip. Sulavi ni halde alarını gördüm deyip. Atiyim deyip yaşayan vakitinde bik yumartıydı. Ezgine izgelik işle alsa da şuşu yürüp şuşu izgelikini işlege tırıştı. Koşu hakkın deyip, Allah hakkın deyip kurdu deyip. Musafirlerde kursalarını her vakit deyip karşı alıp Allah'a hürmet izin kursattı deyip. Jellemedi bir mesele. Peygamber Aleyhisselam rejide ders bilse deyip, onun yanına yürüp, tırnaktırıp, onun kuşkan işlerin, emirlerin aşırttı işlerge deyip. Farzın sünnetten ayırıp durmadı deyip. Sünnetten de Peygamber Aleyhisselam kuştu deyip, onu işledi deyip. Hem de deyip, karasam deyip, düşümde etiyim deyip, matur şiber yüzlü deyip, matur kiyimde deyip, bir yılğa turunda basıp tıra deyip. İşesi kilse deyip, yılğa küterilip, üzü işirte deyip. Ni aşağı dilese de havadan yurttan bar gelip anın kırına de ul aşıydı. Yatığa dilese matur de yumuşak yastıklar bulup yatıktı. Min anın yanına gelip de sürüp etiyim sinme bu de. Ayı kızım min de. Ni işin de sana Allah Teala şunday rahmetler birdi de. Mina de birgan sayın eyteler, mana şuşu izgelik için Allah Teala sen min tapkır arttırıp yazdırdı. Mana şuşu izgelik için, mana şuşu günahlarını gafu etip, Allah Teala sen günahlarını gafu etip, mana şuşu bereketler şuşu dünyada bildi deyip, mina anlatıp kırarlar. Bütün izgelik değil, tuzan hatlinde izgeligim değil, üzüme minne şakattı değil. Min sırayım de etiyim, eniyimini kurmadım mı de? Demeydi, ala eniyim de vefat oldum, eyyedi. Bu yılganın biyağında bulmağaysan, yılganın yağında diyor. Ana tide küper var de, bizge anın şu şara rüsat yok de, sen anın tiyağında izlep kara de. Yılganı çıksam de, eniyim basıp turadı, şere. Bir de pakrivalga pişirak, jırtılgan pakrivalga bükülgen de. Pişirak, şeşi taralmagan. Kulunda de bir siyekte bir tummay. Kışkıra vardım, üşüdüm, aşıktım. İşesim kiler. Hem de jigirip jiridi. Yılgağa işerge uğrilse yılga kitedi onlardan. Bir rizık da yoktu. Hali bitkeştinden jığılıp çıdı. Mana şuşu tunmayını de. İkinci kulga sılıyla dilimle yalı. Şununla halciyip, darı jigirip jiri birer rizık, birer su, bir nesebile kaplanığa izlep jiriydi. Min kıynak kildim de, eniyim sime bu de. Ey kızım mindi. Mi sebeplesin şu haldadi. Mindi işesi kilgeçtinden de, mina kursatteler de, tegi dünyanı, yaşayan dünyanı, hem de aytır, mana isteme. Mana bu kişi sana gelip su sırada, su sıktı, sen bilmedin de. Şirlegen kişi yattı, sinanın yanında barıp halim bilmedin de. Fakir kildi, sen ağa de. Mana şu siyaknığına girdin de. Mana şu kayıtsın sana de. Eyteler.
Қызым, ішесім келе, ішіртәлі мен. Мен өріліп, елғадан су бердім де. Шулық уақытта көктен дауыс ишетіліп, кім Аллахның рұқсатсыз шушы хатын қызны ішіртті қолы құрсын де. Менің қолым жығылып түшті. Шулық уақытта түшті де. Мен қорқып ұяндым де. Қарасам шындақта қолым құрған де. Айша радиаллаху анха сұрайды, сен таныдың ма, әнейім ме бұл? Әйе, әнейім. Аның үстіндегі жыртық пішірақ пакырвалны таныдың ма дей? Таныдым дей, бір уақыт дей. Әтейім болмаған уақытта иде бір фәкір кіші мұсафир кірді дей. Мен бі кішідім, мені бір нәрсе берегіз әлі дей. Әнейім шул уақытта мына шушы жыртық пішірақ ташларға әзірленген пакырвалны рәнжіп ташлады шулай. Ол айтты, изгілік білән өзіңе қайтты. Алла қайтсын. Алла Тәала арттырып қайтармады, бар болған әйберін өзіңе шушы жыртық пакырвалны қайтарды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Qul huvallahu ahad, Allahu-s-samad, lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد